Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Tatang, adda ka din di sabon na pagdigos? Ay sus, awan mo ti maigatang iti sabon anak ko. Kurang pa dyan na sa pulak nga igatang ko iti kanan tayo. Ha? Pasensya kan anak ko. Agdigos kalatan nga ore awan ti sabon nga usaram. Ta ultimo paglaba a sabon ket awan. Tatang? Pasensya kan anak ko. Napatpatag mo ti maigatang iti makan, ngam ti maigatang iti sabon a pagdigos. Sige nga ro, tatang. Agilod ak tulatan na naimbag, tapno nadalusa kasumra kiti pagadalan. Wen anak ko, kastalaan ti aramidam. Sana bali, tatang. Tatartarimaan ang tiagadal. Tapno makaawon tayong iti kinarigat. Omre, Wen, tatang. Agpaarami dak iti balay tayo. Kan gumatang ak iti ado a sabon na pagdigos. Kompleto pa ya. Sabon na pagdigos, shampoo, kanadabi bang-banglo kan lotion. ala anak ko, is-isti maram nga rod ti agadal ha? Tapno magunod mo dagiti amin nga rapaap mo. Nanang, kanya ti sidaan. Imposible adi mo ammo kat ne, nagpigsa ti angot ti inlutok anak ko. Barang nagbali na karni jay tuyo, ano damagag? Anya? Sika talagang ubing. Ay, naimbaglakit din ta naragsak kalata, nga uray awan ti kanin tayong agkakaimas. Naimas man ti tuyo, nanang. Tadda mo tinagatang ni tatang nga bagas. Hawan anak ko, naimbag nga rod ta nakagatang pa iti bagas. Ay na, nagrigat mo't ngaminan ay ti awan mas no papanggedan na. Sana bali, nanang. Tano makadalak. Oresan kayo ito nagtrabaho kini tatang. Ha? Una nang, oreg paspasyar ka nagtugtugaw kayo tulang kini tatang. Kanadalatakor tayo. Ay, nagsaya atin ngayon mapasamak day ta umri. Mapasamak to agadalag to na imbag, nanang. Anak, Sige, mga anakon. Amangan maladaw ako ni G pagadalan. alang arod mangan kan. Angam kita ta saan amatinnagan iti tuyo ti kawas mo. Tapno saan ka nga agat tuyo iti pagadalan. Una nang. Darasak pa ti magna. Tapno makadanon ako ni G pagadalan. Awan mo ti pagpletik. Isorder darasak latan ti magna. Tapno sana ka maladaw. Hoy! Ha? Dito di day jay. Api nga to. Hoy, amre! Di nagkadinangag! Apay ka di, Teddy. Ni, apay nga kita nakitip pababa pa nga to. Saan to katawaan? Una, tagkat-katawa na ito sapatos mo! Kat-katawaan na ka! Ha? Amin, daanan di sapatos ko. Iso akas ta na ka nga ako nam. Yaks! Nagdungrit ka pa'y! Saan ka siguro agdigdigosan niya? Kwa? Apay, awan da no medyo balayo? Addamat ah. Apay nga rin nagdungrit ka? Kasla saan ka agdigdigos? Nagkaangot ka pa'y! Nagtangro ka! Ha? Tuyo nga min ti sindak. Katawan ti pagsabon ko itimak.
Yaks! Nagdangro ka! Dangro! 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 Anyamot na ni Teddy. Uyawan na klaunay. Anyangat ti maramidak no kasto ti kabibiyaga na bangunak. Ruby, kitam ni umri. Kanain nga madadayo kadatayo akadalan na talagang dod ngamin. Di mo matikas-kasta ni Umri ah? Nagsingpot tupay dayjay. Agin sisingpot lang nga. Nagsingpot tupay agayam ni Umri. Anya? Siyak lang tagayam mo. Di mo kay gayaman dayjay nga angot. Ang mga numaakaran kay ti kinaangot na. Maditikas pa nagsasaom, Teddy. Nasingpot ni Umri. Isa di mo nga rod uyawan launay. Sige, Ha? Papanamon ngay. mapanak laangan ni Dayan ni Umri. Anya? Di ka mapanitayan ni Umri. Dungrit ka ng dunday jay. Agsubli ka dito, Ruby. Umri, apay adi ka mapanitian dagiti classmates ta. Kanayon nga may saka. Agbas pasalatan iti quadernum ter aramidum no kastoy aresis tayo. Saanin? Awan mo't lang ti kang kanag numapanang itenda. Isungag basbasa aklangan. Kan may sa, nabsugak paymat. Sigurado ka? Wen, Adapay tinapay ko ditoy. Agudwa talaangan. ala, saanan? Kanamlatan, para kan kadayta. Agyaman aklangan, Ruby. Saan ang mabalin Basta alaam daytoy tagudwata, Umri. Ruby? Friends tamot saan ka di? Wen, No kasta nga rod, alaam daytoy kagudwa ti tinapay ko tag-share ta. Kastamot ti agayam saan ka di? agyaman ak nga rod Nagsingpot ka talaga, Ruby. Hoy! Ha? Apay, Teddy? Apay akasasaom ni Ruby. Una, tagayim kami mat. Anya? Siyak ti gayam na. Sana si ka. Di mo kay gayam ni Ruby, tagayam ko dayjay. Kwa? Naawatam ka di timbagak. Di mo kay gayam ni Ruby kunak. Panawam nasitgan na ka. Ala, saan mo tanasayat na ramidag ti kasta, Nang runa kat nasingpot ni Ruby. No kasta, di mo tong palin timbagak. Pasensya kan. Ngayon talaga tsak mabalin itong palan, Teddy. Kasta gayam ha. Makamu ka nga rod. Daytatin na ka nga sapatos ni Umri. May bat-bati nga min ditirwardag iti sapatos na sumrag iti classroom mi. Iso ngay basurak langan dayta. Ilamang ko dayta. Uno saan, ipan ko langan iti basuraan. Total, basura mo't daytoy. Iso dati cleaners na madamdama. Iso nga ilibas ko pa nga lang di silupin na nangikargaan na kadagiti papil na. Kita, mo na niya taramidin na. Tita ka basurahan na sapatos. Pandagak iti basura. Tapos saan da makita. Sigurado asaka-sakan to dahil yung agawid. Hoy, Teddy! Anya pala ti kukom di tarwar. Sumrot kan. Sapsapulan na kan ni ma'am. Wan, umunag akon. Pinamagaklang tilingot ko, tanabara. Umri, agawid tayon. Nalpas tayon anak dalos iti classroom tayo. Sige, Ruby. Agawid tayon. Tulungak pa dananang gantatang ko. Umay ka nga rudan Itulod da kan iti balayo. Tas ukunan nak ni tatang ko.
Ada tricycle me. Ha? Agpaiso? Wan, umay kan. Sige, tala akong dyan ang ikarga kiti papel ko. Ha? Awan mo tanda din ang idisto kay Giselopin na nang ikarga kiti papel ko. Umre, umay ka na. Ruby, kasano da ito yan? Awan mo tanda papel ko. Ha? Anya? Ni, apay ngay. Nang idiswam nga min. Dito ilang mo tamo ka nang idiswak, ngamawan mo tan. Ala, adan samot ng loko kan ka. Umay ka, ibagatalangan ka ni ma'am. Ala, kasano da ito yan? Uray jay sapatos ko yung kabel ko dito pagikap-kabilan tayo. Sagbay nga mo nagtayo, katawan mo tan. Adda lakit di tinangala iti dayjay. Adda nang loko kan ka, umri. Aping yasak pilang mo tilakunta. Katawan lang arudan ti kwartaming igatang ko kadag iti masapsapol ko iti pagadalan. Umri, Aman mo tamo kabasol ko diti pagadalan. Nga maping ikas kastuidak. Gapo ka di tawan balbalon ko sumsumrag diti pagadalan. Gapo ka di tamarigrigat kami. Apa yan ako yung dalauna iti marigrigat akas kanya. Nay, kabarbaro mo't deta sapatos mo, omre. Kan, adda pa'y bag mo a kabarbaro, anak ko. Uwan tatang. Ingkatang anak na may stock iti bag ko. Ken kabarbara notebook, ken papel ko. At dapat lapis ken ballpen ko Anya? Nay, apay nga gatangan na ka. Nasyan nga min kanyak. Idimbagak anak po ko di selopit anang ikarga kadag iti usar ko iti pagadalaan. Nay, apay nga min anapukaw. Hindi sok lang mat. Tada kami di cleaners iti classroom me. Pagamuan tanawan matan. Anya? Kanura iti sapatos ko tatang. Napukaw. Anya? Sana mabalindaytan. Nagkakarumaten tinangaramid iti kastakeng ka. Apay ngay nalada amin nakagawaam. Sana bali tatang. Taing katangan naktiyaman ni Ruby. Tanamo na tinapasamak. Tanakilugan na kay tricycle da. Nagsayat mo ti maestram kanti classmate mo, anak ko. Adalat ta dagiti tao nga awan asina iti pada na atao. Tatang? Mapanak to di pagadalan nyo. Masapol amaamuan no asino ti agar aramid iti kasjaykan ka. Saanan tatang? Sana bali ta nasukatan madagad yun na po nga usar ko. Ibag kuntulangan ti sapatos ko. Kanya kasinsina ti bag ko kanyak. Tapno saan dan nga laan. Nagrigat mo ti sasaadan ti anak ta. Gaputawan mabalbalin tayo. Ikaskas jay damot latan. Laklakaenda nga alangan dagiti usar na. Kayat da nga ibabain. Kayat da papagnaan asaka-saka iti panagawid na. Bakit? Kaslawan sursuro dagiti kakastang ubing. Kaya't kukumangarot ti mapanin di pagadalan da umre. Ngam di namit kayat. Gaputaan muna ti mabalin nga aramiden dagiti naluko nga ubing iti pagadalan. Bakit? Lakay, saan nga inalda o mabambantayan ta ti anak ta? Amang no ibalis damanin kan kwa na. No bilang taadda ti matudo nga akin aramid iti dayjay. Sa bagay, sigurado akinasaritan ti maestrada dagiti kaadalan na. Binagbagan namot siguro idan. Wan lakay, iso asaan kan amapmapan iji pagadalan da. Hoy, Dangro! Nangalami ti kabarbaro sapatos ken bag mo. Ay, kwa? Inted ti maestra tayo. Kan ti aman ni Ruby. Anya? Siguro, nagpalpalamakan niya. Ni, saan? Nasyan dalaan kanya kisungin katangan da. Nasyanda kang ka tamamirmiraot kamot namin. Anya? Oh, sangkit din. Talaga mo't amamirmiraot ka. Ang dud ka pa'y. Saan ka nga minyag sabsabon? Iso nagangot ka. Nang angot ka pa'y ng basura. Uri na angot ako na. Basta sana naangot yung galik. Sana kaskadag iti daduma dita. Ngay bagbagada nga damabalinda.
Ngam nagaangot mo ti ugali da. Asino ti bagbaga manangot ti ugali na? Siyak! Naku namon. Lastog ka! Kaya't mo tayo tudok ko kung ganay ti ballpen ko? Hoy, Daddy! Gusto daytan! Nalabos kan! Ha? Ayop da dya kaadalan ti anak ta. Talaga ang makakabilak no makitak. Lakay hustun, agparbeng ka. Nalabusan ti arami dun day ti anak ta. Gapot saan nga mo ni umri ti lumaban? Nung kabkabilin damot latan? Lakay, laglagi pum nga ubing dayjay. Kasarita talaang ang dagiti dadakkel na. Sana bali, tapi naayaban da tayo iji pagadalan. Talaga akasaritak no asino man ti kadwa day nga ubing. Awan disiplina na nga ubing. Anak, maasyan kami iunayan ken kay iti amam. Gapu iti mapaspasaram iti pagadalan niyo. Nanang? Da kami adadakkel mo tinangnang runa a masaksakitan. Tanagla ka lang ti panang pasakit. Ken panang ilupit-lupit da ken ka. Gapu iti kinapanglaw tayo. Sana bali taga nano saklatan nanang? Malpas tumot lang amin dagitoy. Nakasaysaya at kaanak ko. Napanglaw tayo man no maipapan iti material a banag. Ngam na paraburan kami mo't iti kinabak ng iti amam. Babaen ken ka anag singpet nga anak mi. Nanang? Dagiti daduma dita. Addaan da ngagpayso iti kwarta. Magatang da amin na kayat da. Ngam parikot da met ti anak da. Isu nga inati umipay ida ababak nang. No maipapan iti anak ti pagsasaritaan. Isu asapay la kuma. Tasaan kang agbalbaliw anak ko. Agtali na idlat ako matiki na imbag mo. Saan ko maadag iti dakas a mapaspasaram ti mangidoron kan ka nga agaramid mo't iti may kaniwas. Dinto mapasamak day ta nanang. Gaputan mo kadakas ti pagtungpalan dagiti dakas. Kayat kun ti may lupit-lupit. Wenno may ruruman. Basta awan ti magrabyado. Kun mapasakita ka pada ka tao. Anak, kaya't ka kumakasarita iti nalapat. Ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo tatang? Anak, pasensya kan. Ngam marigatan tayo unayin iti panagbiag tayo. Kas makita mo't, ingkarkaradap milang iti inam ti panagadal mo iti high school. Iso a panagkunak, di mo maituloy ti maudi atawan mo iti high school, anak ko. Anya? Ngam sayang mo tatang. Kahit ko talaga ti makadal. Amok dayta anak ko. Masaya ang anak mo, tanasait ka nga gadal. Ken nasaririt ka pa'y. Isu na lang ta, marigatan tayo una yun. Awan mo't sa nikwa tayo, mabalin tayo ngay lako. Anusan tayo lang ti agnanaed dito nagbasit, a kwarto a pag-abangan tayo. Tatang, Sapay ko ma, tamawatam dayta anak ko. maawatan kayo tatang. Tamariknak ba't ti kinarigat tayo? Ngam kidaw kasanda ko mapagsardagan nga gadal. Sa nabalit at tulungak ti bagik. Agtrabaho ak naon ti klase. Tapno matulungan kayo tatang. Anya, Uwan tatang. Basta kidaw kasanda ko mapagsardagan nga gadal. masyanak una iti anak tabakit. Nagriigat mo't nga minti sasaaden tayo. Awaan apulos ti mabalbalin tayo. Lakay,
Agawid tayo la kuman niya probinsya ng ultimo pagpliti tayo kat awan mat. Saan ta mapukawan itinamnama? Napigsata mo't nagtrabaho? Agtinulong ta Uray sumragak mo't dita nababaonan. Sana bale, tadakkel mo't ni Omri. Kabailan nan nga asikasun ti bagina, no bilang tadak iti pakitrabahwak. Awan mat kat di ti makunak iti kinasingpet ti anak ta. Para manumot lang amin ti matmat gadak. No may bayad iti kuryente kandanom, awanan at talaga ti mabatay. Ay, nagrigat ti biyag tayo bakit? Adda ditan, no sumuko tayo, awan ti papanan tayo. Iso nga ikarigatan ta pagadalan ti anak talakay. Tadesidido mo't ni Omri nga ituloy ti panagadal na. Wain, husto ka bakit? Saan arumbang arigat ti agbalin atubeng iti panangton oy ni Omri kadagiti arapaap na. Nagapamanayin? Apeng ay tala nagawid ka? Adda lang napanak, lolo. Kastalatan ti kukwam. Nagubingan ka pala ng mamumutag bartat. Sa nabali at tadakkel akon. Wan, dakkel ka laang. Ngam ubing ka pa'y ititawan mo at 16. San arumbang agbisbiso ka? Tagtataod mo't lang kanyak ti amin na kwarta busbusbusan. Sa nabali at dumot ti kwartam, lolo. Maday ti kasta pa nagsasaom tede. Ta amin na kwarta kat may boss. No di mo amo ti pangikabkabilam. Sana may bus, lolo. Tadamot doa taksi nga ipamamanihom. Adot ti kwartam. Una, ngam sangag na nayo na si Bibiyagak. Kasano ka lang ngayon nawa na kaon? Ni lolo mat. Napigsa kayo pa'y. Mabayag pa'y ti biyagyo. Isasang kayo man nagsasaw iti kasta. Tede, agbaliw ka kuman. Kaya't ko makalpas ka iti panagadal mo. Nung kasana makalpas ka, no kasta mo tigalad mo. Kaya kunti maturog, lolo. Isa gusto ko man ti sermon ta makauma. Nagmayat nagtugtugaw diti atid duga bench nga dati sirok ti muyong diti pagadalan. Bayad nga oray ti oras ti klasek. May mayatan aditi tahan ko. Ngam ti mapanak itahan dagiti kaadalak. Aday talag pipinalastog ti kukuanda. Omri, Ha? Teddy, ape ka di? kay kahit mo talaga tagmay mesa niya. Kay kahit kung amin tagbasbasa. Kundi adal ka ngamin kat amok tumot lang nga saan ka makaadal. Ha? Manipod elementary yata yung aging kaita ta high school tayon. Pasig adaan ka narutrut dagiti kawas mo. Saan ka pa yung nagkita nagkawis sa tibaro? Pasig kaming impadawat dagiti kawas ko. Ipadpadawat ti amo ni nanang dagiti kawas asaanan na mararamat ti anak na. Naimbag nga rod ta lalaki mo't lang di anak na. Apay ngamin na kundi adal ka kat mamirmiraut kayo lang aruden. Ha? Enton malpas ti klase tayo. Agsarita ta ha. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Basta, agsarita ta. Sige. Ha? Di na pala yung bagamot nun niya ti pagsaritaan mo ako nana. Ruby, da kayo ka din ka ni Omri. Anya, nagmadimot ang dahi tadamdamagam, Teddy. Kaya't kung aro da maamuan. Apay, da kayo na ya? Nobyo mo ni Dongrit? Awan babay mo talaga. Nauyaw ka lang unay. Katagpay sumata Dongrit na Omri. Mas dawak nga rin ta kay kaya't masaysay upon ti kinadangrunan o sangsango kayo. Saan mo tanadang ro ni Omri Si kalaang ti mga ibagbagay ti kasta. Oh, apay nga gisam ka. Kasano, katkasla ka lag bagdit Ruby. Anya? Kay kaya't mo kitin niyagbalin na gayim ni Omri ng siyak. E din to ta siyak dada kwartana. Anya kumano da kwartam? Saan ka mo tadamdamagan? Presko.
Agawid tan. Kwa, umunakan, Ruby. Ha? Apay? Adapay aramidam? Kwa, kaya't nakano kasarita ni Teddy. Ha? Ay sus! Amang ano niya pa'y ti aramidan na kan ka. Iso adi kan makisarsarita kan kwa na. Nagadunto pa'y timbagbaga na itay kanyak may papankan ka. Iso adi mon kasasao. Barang no kaya't nanti makigayim kanyak. Iso kasarita klangan, tapnawan ti makungkunana. Tinasaya at kuyugan kalangan. Awan nga min ti panagtalag ko kan kwa na. Saanan, siguradong orayan na ka ni Jibalayo. Iso nga gyaman na klangan, Ruby. Sigurado ka ha? Saan nga min ang mapagtalkan ni Teddy? Langakan pa nagsasao na pa'y laang kat pagdwadwaanan. Nasaya tayo may kaditi pagsaritaan ta, umri. Anya ka diti pagsaritaan ta? Tapnag gayim tan, kansanda ka na pagtritipan kadagiti kakadwak. Sumurot kan kada kami. Anya? Wen, sumurot kan kada kami. Sumurot kay ti amin nga aramidan mi Mangbuangay tayo ti grupo tayo dito pagadalan. Tapno da tayo ti kabutang ti amin ditoy. Ha? Teddy? Oh, nalakalaan mo tikid-kid daw saan ka di? Agyaman ka pa'y nga ron ta kaya't da ka sumali ti grupo mi nga ore mamirmiraot ka. Awan ti kwarta ang maishare mo. Ta ultimo lamutam katawan pa'y. Isa sumali kan kada kami. Kadwada ka ni ti barkada. Teddy? Anya, mayat kay timbagak? Kwa, pasensya kan, Teddy. Umumayag diti pagadalan, tapno agadalak. Sana tapno agarami diti kalukuhan. Anya? Kayat ko nga irurumunak ti Ureasino. Basta man ti sabali ang agrabyado. Matumpal ko dagiti erapaap ko. Kan mayaon ko dagiti dadakkel ko. Baba diti panagsalukag ko. Kan panagadal ko na imbag. Naglastog ka mo tin nga ambisyoso. Pinabainan nakit din. Teddy? Siyak lang arudan ti masidag kang katap no makikadwa ka kada kami. Ngam siyak pa'y ti pinabainam. Dagiti Salmo Kapitulo 12 iti bersikulo may 5. Gapu iti pannakailupit-lupit tinapanglaw, gapu iti sasainag ti makasapol. Ita bumawnak to kunani Apo. Isu isaad kunto iti kinatalged atuntunen na sigagagar. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!